icio. Yes, correct. Uririkane mwaka wa 2017 no watatu kuo mariho kaunti ya Kirinyaga Anne Waiguru, Kitui mundu gwitwo Charity Ngilu na the late Joyce Labosa wa Bomet. Thaici kuronekana twahota gukorwo na governors atandatu guo kana atano. Hihi ni atio giugo horo wigie matashukia maria tuhotete gutashukia ta bururi uhoro wigie gukorwo tugithura ici ni turwa cia guthurwo elected position ti appointments kana kuamurwo ungiuga ati horo ucio ni undu mwega muno na mbere tu ni tuge ati ni hotani munene muno kuri atumia na nyambe na njira nene muno na ya mwanya congratulate kana jokerie pongezi atumia acio mahotete gukorwo ati nimekurugama na ngina na arume na magakorwo ati nimekumahota kahinda akoretwo keho thutha atumia makoretwo magieterera ituro iria cietagwo cia affirmative action na ni undu atumia kuhatiririo ngina tugituika ati ni turathondeka ite special cia women rep ndiukandu mamenyaga uhoro wa affirmative action yari ati tondu ground ya siasa ti level gatuika atumia ni marahatiririo muno gituika atumia nigetha matikahamwo gi siasa ri no tuika ati ni maraigirwo ite ciao iria cie mwanya cia women rep na njira turathie dress iria hiona ni turihiria ituro ici cia women rep tuika ni men rep turikigia tondu ni urona atumia ni meyumiritie na njira nene muno na ni undu mwega muno na special mention jetikiria heana special mention kwi county ya Naikuru tondu county ya Naikuru haria county level men are all woman leadership governor Mheshimiwa Susan Kihika ni mutumia senator Mheshimiwa Tabitha Karanja ni mutumia women rep Liza Cherure ni mutumia that's a good thing no ririkane ona ningi ginya thiini wa MPs agikorwo ni girigiri ni mutumia Naivasha ni mutumia Njoro ni mutumia Bahati koguo ni ana uguo ni kuga Naikuru ni ta megukorwo magiathwo 50-50 na no taguo no ko tukirora ona turio na county iri ingi itikirai iguthura mutumia ona kuria gwitu Githunguri kuria nyumite turathurire mutumia Mheshimiwa Gathoni wa Mucomba na aria angi ni turakemenya mekuo. It is important to twikire ati atumia they are an integral part in our political system maheo kanya karia hagirire na ni wega ngina hihio na even the young upcoming women leaders magie hinya nijweta kuria Muranga Mheshimiwa Betty Maina a good friend of mine athurirwe women rep Kirinyaga turio na wakiri murata wakwa muno a very young lady na kirathurwo women rep wa Kirinyaga na kuria kungi it is a chance na ati ni kionereria ati atumia no maikare on the same level mahoranire iturwa na matuike ukora ati nimekuhotana so to all women aria mahotana congratulations na ngina kuria aria matana hotana there is always a second time Nitwari hanini tondu kiumite kaunti ya Kiambu ri mwandiki witu wa Wanjiku ni akorwo akigweta gutire kuramenyekana wega maumirira matiri maratangathwo no kwa ihinda riri uria uronekana atongoretie ni mundu gwitwo Kimani wa Matangi no nituramenya ati mundu gwitwo Patrick Wenaina wa Jango ni athite igoti-ini ni andikire marua IEBC akiuga hena wara urakungirio no hii ena kihoto gukorwo agiteta ukirora kura iria kuri ukinyiria riu atigitwo nacio ni mundu gwitwo wa Matangi. Thank you. No ngijetekire na giteo kinene muno njari horo wa Kiambu tondu ni ngoretwo involved na uhoro wa ithurano county-ini ito ya Kiambu na njuge ithurano Kiambu ni cieketwo na njira ya waragania na njira ya uma na nikugire ngina ndakomithia Mheshimiwa Jeremiah Kioni akiuga ati kurari na ciuri irorio githurano agikwo ni kundu kungi arauga Mount Kenya no agwete kundu kungi no ndakaigue horo wa Kiambu tondu Kiambu gwiketwo ithurano na njira ya waragania uria horo uyu amani ati mundu uria ugutuika governor wa Kiambu ni Mheshimiwa Kimani wa Matangi no korwo ndatangathitwo na ndiuga uguo ndina information ira ndina we ya maumirira uria mahana no tutingikiruta wira wa IEBC ni kuruta wira wa ku announce formally hi tukirora concerns ira rizo kana ira yumiria na Mheshimiwa Wainaina Patrick Jango uraina muhoraniri wa giturwa kiu gakonde na nganja na ciure imwe irorio na ndikenjokia kiuria gikindita wakiri wa mbere ri nyoni ngina ni andikire marua borithi marua manene mandikirwo borithi ngigwo na njira yake watho ucio tiguo mutaratara ciuria iria twina cio thaici ri ni ciuria cia kiwatho na ni ciuria cia ithurano ciuria mundu agwo ni gwika thaici ri ni kurehe ciuria kuria igoti-ini cia kana mutaratara-ini wa ithurano tarunyandire marua macio mamwe Mheshimiwa Jango andikite akandikira IEBC chairman Mheshimiwa Wafula Chebukati reke ngutinie hanini wakiri nyitirira riciria riu twambe tuhiuke kaunti-ini ya Meru tuthikiririe matangatho maria marathie na mbere including Nikita 183,859.
Only Kiraitu, 110,814. Kawera Wakasa, 209,000. Those are the official results for gubernatorial position in Meru County. I want now to issue the certificate to the governor-elect for Meru County. The county number 11504272 has been duly elected as the county governor for Meru County. The election held on 9 August 2022 by the returning officer of the county, William W. dated 12 August 2022. I want to give this opportunity to the governor-elect for Meru County to say one or two things. I pray and bless you.